Kapitan Inteng. Maibos magaya man ti arak ay naman ta kwarag. Ay, gumatang tamanan na tatabadaw. Ay, wala niya. Magdad ka pa man, iti dua abuti ti arak, hagawad kwanang. Pakidrawing mo pala ang dita, napuskol anot bukmaw. Asino ti istak? Ni Kwarog, wano si ka? Saklatan, maray. Sa nabalay, bayanak tumutlaang. Mabitlaan nga raw, talak, tigat-gatangan yaw. Nayunan ba iti pulutan tata? Naibusan ti pulutan ta. Anya pulutan ti kayat ma. Urayan niya lata ditan. Marikwanang! Adapay na yun na. Nayunang pagayam iti pulutan, dahi ta ara. Ilista mo lang, mare. Anyat gatang marituyang. Ay skindi man no adda, maray. Nay, an-anwam ti skin day kat nakasapsapa. Para kini batong ko nahangover nga main. Ay gayam, dito'y tirsinam ka day, tinagiinuman day dirabe ay, mara. Duwada ka ni Kwarog. Ay, dinanayunan man na ti utang may. Wan pulutan kan arak tinainayon. Mano abuti nga iti arak ti inutang na. Ay, upat abuti ti inutang dangam ibagaklatan nga inam. Ay, inam, marituyang. Inam? Nagadon ngay. No di ka mamatay, dahito ti listaan. Kitaan. Bag-abigat mo, kagawad. Kastamat kan ka ako, Sep. Anyat gatangam. Umay ko bayadan ti utang ko, kagawad. Bayadam amin. Una, tapno mabalin man ti umutang. Mabitla nga ron takwintaag. Daytaw. Equals 905 amin ngam nayunak pa iti 300. Di nan tumanlaw. Manungay ti utang ko, kagawad. Kwa 1,205 amin. Kusay. Talo asag pa 500 day ta. Mabitlaang tasuklian ka. Kun ka. Di na kwinta nun. Instant 300 pesos ko naman. Agpampanunot ka kaday, abadaw. Agasem man ta innem abuti ti arak ti inutang mo. Plus pulutan niyo pa'y. Inam, kunam, tuyang. Katuan, day tamat ti ko na ni Marikwanan. Anya, kaslasaan mo nga inam ti malagip ka. Kasano ko maamalagip mo, kat nabarbar te ka nagaway. Ang mga nuninayunan ni Marikwanang. Ta ni Marikwanang pa'y ti pabasulam. Ay nabadongay, masuruna man kan. Ay, sure, tuyang. Sure. Anya ti gagaram, kapitan. May kamot diti balay. Kasaritak ni pari badong. Ada ipaaramid ko kan kwanan no kayak na, Dati paramid mo kanyak, paray. Ipadalos ko kumakin ka. Di kanal iti batog ti balay may. Hindi kag nagtatangdanan ka. Manungay, titangdan mo, paray. 500 per day. Diyak ngamin masikaso. Bisiak. Mayat ka. Ay, katuwin na, paray. Kaya't ko tumulong, kapitan. Tapno mabibiit amalpas. Una. Tulungam ni pare badong. Tapno malpas adagaos. Agyaman kamay, paray. Na kayo pala ti makaamo iti meriendaan nyo kan kanan nyaw. Saan kayo ngamin ang maasikaso? Kan di na kayo maasikaso ni Banang. Ay baglaangan tanasabat ka dito kalsada paray. Saanin ang masapul ang mapanak iji balayaw? Ada ka dito ibagang, paray. Awahan. Itid ko lang titangdan nyaw. Ito Agyaman na ka, paray. Sobra day ta Ang uray di mon itid ti barya, wano suklay. Igatang yulatan iti sida inyo kan ni Marito yang. Ay, agyaman ak manayin, paray.
Kintad gaya man ni Kapitan Titangdan ta nagdalos iti kanal ba daw? Wain, inted nan tuyang. Ataw, 1,500 pesos es. Na, katno ti kuna na kanyak 2,000 ti inted na kanka. Aya, apay ngay, 1,500 lang, tinabilang ka. Ay di nakluklukon si kabadong, tapagbayad ta day ta iti utang ta. Ay aguray, ulitan kabilangan tuyang. Ang mga no nagkamaliak laeng. 500, 1,300, 1,500, 2,000. Wan gaya, 2,000, tintin na. Mutoy amin day ta. Bayadak matlaang ti groceries nga utang ta. Kun ti arak nga utang mo. Tapno agpautang tumanaw ni Marikwanang. Anya. Mano amin ti utang miken ka, Marikwanang. Bayadam amin aya, Maray. Wun maray, sigay, kwinta mo numanaw. Nakababain mo't numabayag ti utang miken ka. Mabit lang nga rod kwintaak. 346 plus 87 plus 13 plus 1,372 amin. Nayunak iti 300. Saan na balay? Tadi na madlaw. Oh, mano amin nga ay maray. 1,672 amin, Maray. Inayon mo ka didita ti arak nga inutang ni Badang. Wen. Adto'y nga rod maray. Urayam ti suklim Thank you, Marikwanang. Fully paid kami na. Agpautang kanto manay. Ay katuan na, Maray. Umay kayo lang dito tersenak. Pautangan kayo, ta good payer kayo. Anyat gatangam, kwarog. Umay ko bayadan ti utang ka o kagawad. Mabit lang nga ron, ta kwintaak. Sige laang. 45 plus 60 plus 89 plus 32 plus 17. 271 lang ti utang na. Kasanungay day ta. Ay, 50 pesos lang ang tiinayon ko. Wanya, nakwintar yawn. Wine, nalpasan, kwarog. 321 pesos amin. 321? Nay, apay akas ti reaction mo? 271 lang mati amok nga utang ko kada kayo kagawad. Isumat ti adda itilistahan ka. Dito yaw. Naglista gayam. Apay adi kay makasungbat. Mingmingan nyo lang maday tapapilan na kailistahan ti utang ko kada kayaw. Ay, kwa. Ay, mabitlaang ta kwintaak mananman. Ang mga no nagkamaliak. Plus. Ay, 271 ngagpaiso. Nagkamaliak. Nagbayag kayo mga nagbayadan, Chip. Kasanumot nga main. Kunan ni kagawad ko nang 321 ti utang ka. Imbis 271 lang tinatutal ka. Ha? Mga nunay nayunan naman, Chip. Isumot lang ti kunak. Agasam nga di 50 pesos nga inayon na. Ay, maguri ka. Mga no sinubrahan natin siningir na. Hindi nagbayad ak iti utang ka. Ay, tsaka mo ha. Ay. Abay, di mo ka di ilis-lista dagiti utangam kan kwa na. Saan? Itapay lang. Rugya mo ti agilista. Tapno ito nagbayad ka. I-compare mo lang ti listahan na itilistaam. No matado ti katangam kat bayadam iti cash. Kwintahan mo't lang husto ti total ni kagawad. Narigatayin. Sapay nagrigat ti agbirok iti kwarta ita panawangin. Ay, kasta nga rodin at aramidan. Anyat gatangam, Josep. 5 soft drinks, kintalo abalkot at tinapay, kagawad. Nagadun ngay. Kagawad. Meriendan mi kada, Chip. 205 amin ti bayadam. 205? Nay, apay akas na ti reaction mo. Sagmamano ti tinapay kan soft drinks? 25 ti may sa balkot at tinapay.
20 mata soft drinks, iso at 205 amen. Nayunan yun sama kagawad. Ay, di kag pabasol Amok tag total. 25 times 3 equals 75. 20 times 5 equals 100. Di 175 kumakagawad. Apay nga 205 tising-singiram. Naglaingan dahito ako, Sep. Nataming-mingmingan na mulat ang kagawad. Husto 175 ti bayadak. Kwa. Mabit man laang, ta ulit kakwintaan. Amangan no nagkamaliak. Apay nga itakalaan ko, Sep. Kasi daglang matitirsina ni kagawad ko na nga. Kasa no? Sobraan na mo ti singirin na. Imbes 175 ti bayadak, 205 ka now. Kunakon kahit, nainayunan na ti singsingirin na. Maditer aramidin na, Chep. No idi pa ilang anay nayunan na ti singsingirin na. Ay, dakil mo tin atin ornong na. Una, agasong nga data, 30 pesos kan 50 pesos nga inainayon na. Ay, nasken amaamuan ni Apo Kapitan ti maipapan iti daytoy, Chep. Saan pa nga ita, Kusep? At da bisita iti barangay hulita. Ibagatan tula nga ininton bigat. Sige nga ruda. Intang arudan ay abandag iti pada ta tricycle driver. Agmirinda tayo pa Nay, napayakas lama kaungungit ka. Tuya. Adda ngamin nadamag kaw, may papankin ni Marikwanang. Anya tinadamag mau. Nainayunan na ka naw, tising-singiran na. Anya. Wan, luk-lukwan na tayo a customer na. Kay, anya nga ron teramidam ngay. Padasak ti gumatang. Kayat ko apon ka, nupod no ti damag may papankan kwa na. Tanupod na. Agsongbat na di Marikwanang. Daytoy ti gatangak. 5 noodles, 5 alata ti sardinas, ken 2 balkot at tinapay. Kwenta man numanaw. Sa nga pulaw ti may sa noodles times 5 equals 50. 5 sardinas times 25 equals 125. 2 tinapay times 25 equals 50. 50 plus 125 plus 50 equals 225. Tuya. Ay, thank you ba daw? Sige, tainak gumatang. Anyat gatanga, marituyang. 5 noodles, 5 sardinas, ken 2 tinapay, maray. Mabitlaang tala at tigat-gatangam. 5 noodles, 5 sardinas, ken 2 tinapay. Wan. Manuamain. Mabitlaang takwintaag. Nayunak manan iti 20 pesos. Sana balay, di nang tumaamuan. Ay, 245 amen. 245? Luklukwan na kaday Marikwanang, Luklukwan nga. Agin di ka pailaan. Amaom, sakbay nga imayak dito'y tersinam. Kwinintami kin ni badung ko, numano ti bayada. 225 ti total na amain. Apay ngay at 245 ti singiram. Ay, kwa, mare. No kasta. Pudno nga raw ti agwarwaras adamag may papankan ka. Naynayunam ti singsingiram kadagiti customer mau. San kon nga laan de tagat-gatangag? Nay, apay ngay, alaam Tano saan ireklamo ka ni Kapitan? O di oray agreklamo ka. Saan ko nga alaan day tamaray? Maruwam ka? Saan gayam Ay, anay, ikaw! Nagsakit matan, ti ko nam saan ka abalsan, day tumat. Anay. Kogtaran ka pa'y! Ay, agsardi kayo! Pagapapaan nyo, aya! Nayon kay Akasta, Ay,
Kwa kapitan, basol ni Marikwanang. Ay, apay asyak. Si Kamag, tadi mo kayat nga alaan pasupot mo sardinas, noodles, kan tinapay. Apay ko mga alaak ngay kat sobra ang matisingir mo. Pudno ka di kagawad. Kwa. Asub-sobra am tising-singiram ka dagiti customer mo. Kapitan, Isumat latin na ibagada usep kan kwaro kanya. Eh, Saan anasayati kas tagar aramidam kagawad? Kasano nga umasinso tinigusyo? No nagulang kamay. Ay agbalbaliw kan. ay na, kagawad kwa nang. Agbalbaliw kan, laglagi pam at inegosyo, kat saan nga umasenso, nulukluk kwa matipadam at tao. Ala sige, ditang tinagibusan ti sa balipay, aparang, dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insura para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.